Arona teng ben akile sangti ke pona traka phan forest atum ke khangdun. KAL Autonomous Council Taxation Department atum sukhanjana long methanga sai ka chiklem boma hut kateng kheng dun atum aphan sodak pen insai nang jipusi BJP KADC atum kachoningri. Ingdeng Thomkep NKBA Women Seminar Longchap Baptist Church along Kapeman Ponji aphan Signang Ponbomlo. The Baptist Christian Hospital Tejpur is hiring candidates for its newly launched HIV and AIDS targeted intervention project at Dipu, Karbi-Anglong. Interested candidates can drop your resumes at bchtejpur@gmail.com for the following posts on or before 29th of October 2022. For project coordinator, qualification needed MSW with well-versed in English. For M&E-Com accountant, qualification needed BCom with well-versed in English and 1 year's experience. For field worker, qualification needed 12 pass, preferably for male. For staff nurse, qualification needed GNM female with 1 year's experience. Kardom KAL Adap Abirta longpen ni sangpi marvelous rong parpi nonarjik tha Abirta tonpen. Kedam tang apor hut Karbi-Anglong pen West Karbi-Anglong angkang pialong sangti ki phur ington det pen api sangti ki ponlong je phan forest sai kamahin pen isi arona tang pipon thusi sangti ki phura sai paklem pon thulo sangti ki ponlong ji lage forest sai kampen aron ki pia teng pen langdam pulote 10 cm ansi ihu matra kalong thapon long chotji lapena ke lege thapon lo pulote aron karkan pu hok ponsi nebdun check po bonda sangti ki phura moholdar atum patoite si 10 cm penabat an sangti arthang ponsi ke pon chonghu bomlo bangso puthak ingnam rai kom sai khetum langtar li ponsi kedam tang prinify in koira narkep arni central range manja ke parlo langmili sabbeda sai photum kilang chari padu ponlo bangso hud langmili forest in charge sardi sing derapen pachini pon atengke sangti ke pon bomatum jongsi ihu magari phongni penabat ke ponlote arona tengpen ingsai ponang kokpo pusi ningje pon Nonton kawan mah bang overload pu ningje bom lah he. Kan nili kita ke nili long pen ke lason bang ke abe. Ada nili si overload lah ke papunun lap lo. Overload pu tu nili ke la fine hu ke monopoling thanan bo. Non anta. Jangan tum fine kang thampon kan lo. Fine ke overload dah hisap lo. Nanti kini overload yang tum home ko an silong pon dak pen, lah nili long pen. Non an bang ke home long pon lo. Complete. Nanti non kebang jelang non son penap dik tum hanang li peni pachini son dom malapang so betha. Nane bang bom long te la ke thanan bom po. Ako ihu magari ke la ke batai ni ke chance piblo. Ke batai thong lo po la ke direct lo pondet po. Hala tum. La ke sis po agari si. Nitumahin penabang ke aron ki pitanga teng pen akile asang ti ke pon pu abang ke che dondon thek thek lasi methang chi thurdun flut pensi attractin along ki punduna sai sitame deng pon bom puta than pon na puthak nang lila sa sen moholder mantela supplier dom hanang li kupi pachini kangtung lo Macini kangtung mang ni ke lan chotlo je overload pon la tum ke la inthan pon bom nang po ako chance pilo batai ni chance pilo batai thom ben long la ke batai thom ke la ke upai bilo Ente hala overload asun ki biyo ke nang tum nang bi ma de moholder ni tum la ke bi gali la ke ba ha thak na range bane bang nang bi dun lo adalah shorting ni tum ke exception dat lo exception si la sin pun dun bom lo bring khan bonang po besar nang li men je than bai ma ni len short sing dera enda ka PR pulune nang li pangke ni li bang da kai si lo asi phuloni pen dirchuna rongpi Karbi-Anglong live kedam tang prinify in koira troxier ni bogajan subdivision angkang sukhanjanai thialom Karbi-Anglong Autonomous Council Taxation Asai Campaign Trading License Sai Hai Kiri Tarli Bomuna Hut Kulat Kachubia Keng Sangatum Tengkeng Siareng Hu Pesolo Bangso Puthak BJP Karbi-Anglong District Committee Atum Kasa Conference Holalong Perangkia Mai Ingni Ponsi Adai Kedo Vek Lapen Labangso Sai Long Kachira Vek Akeng Sangatum Aphan Sodak Pen Insai Pedonangji Pusi Kachuningri Karbi-Anglong Autonomous Council Taxation Asai Kamatum kedam tang penanganar ni pen methang asai ka chiklem bom sonsi kedam tang prinify in koira troxier ni bogajan angkang sukhanjana hi thelong kulat kedwana long trading license kiri tarlip damje phansi barlo
Bondai nut Bijoy Singh la penari sang hotum chepengsi penangana munira tuma phan pangrum pen taxation department asai phot tuma phan tengkhengsi areng hu ke paso pen chenglok ke pathology phansi bor ilo laben labang so sai long ka cherabdun bang ke thama tuma phan bogajan rai kom sai khetum nep ingnang ponlo bonta Bijoy Singh aphan non amat nep ponlong lelang Sida me batumi apor bang Bijoy Singh akulat pen humpli ana kulat Karbi Anglong Autonomous Council taxation asai campaign damsi kulat ing habdam lo pusi pachini Long nang tung si paklang lo lasi laso puthak nil tung theglong lok lo tumi ga do nang tung a chodi ben theglong lo ning oi pik lo lasi pinrem lo laso gotna puthot ke do de ye phan la pen la ki kaju main leading role ke an mane Bijoy Singh non da kaju alang di mapun na si kan nagaland kaju itu rabjin ben ne nang nang pok sini tunda district administration phan chuning rilo si police tunda claim bong lo nan bang thoman nepelo lapen pini sita me latung main lasu Sanjay Singh Bijoy Singh tuma dukan mga silos dukan godon Nasila bang so asai long mate Karbi Anglong Autonomous Council taxation asai kam asai photum aphana reng hu ke paso lake Karbi Anglong Autonomous Council atuma phansi kachedan lu asia dai ke dobega bang photum aphan ke arona tengpen sodak insai ponvek popusi BJP KADC mai phu long sing tok bi pen ningje Tumi asongson ake chokche ake mathang ni pin pen ke klang ro lasana botona mate asai abang ke monon phisita me ke guti te de je phansi anutina bang putin Karbi Anglong arat phanta kachero tok ke dona je bang ake nang sot kusi chuning rilo lapen tumi la bang so ke chokche asai ndeng do pokolong bang ke aka break atumon ilitum ke paja pompe de je phansi ilitum press media pini ke chetong akoting yojir pojir pe tum an phansta mini lihin Bharatiya Janata Party general secretary hin ta me chuning se ati mun awara dur kahin upame po nitum ke council phanda demand nun po CM sar phain me nitum la helon nitum me tini lapuson muni pangthek pame si dak bangke jate beha bepar ke claim beha bepar nang ke claim ngelu pole do masi te kun elu magera asi lason muni pangthek pon pame si lesson pi pame na jate monon pit anu ka pre jate nang klang ka je pa Bijoy Singh pen la Sanjay Singh no la so ka cherap dun an pe nang la ni inut tara mang ke jok pa jok pon bi ave deni Mane rata tumange alang phange Dakar Biang long bibien den nei posi ong te ke pumati kalang aw arona ten ban pang sai pon su ma la arona ten lu pur pune tu la so ten pang sai pon la arona ten te law of the land pang sai pon ni tu mene men demand ko la kala pa News report Karbi Anglong live Amar Jiwan adawai kinang ji atuma phan isi birta kemi bangso adawai non ke Karbi Anglong pen West Karbi Anglong along setami long ponik ji lapenan parta nanglina hok damde hem totlun pen nangli hem an nangke pathon kok mate home delivery our sai setami do ikji lasi humri ignon Amar Jiwan ko ana ne kisu kacelang pen stami mini lasila mar jawon adawai kichu pensi am ta chu itek lo ija kong ta don lo engke do ta don mi sen lo si choro lo la na ki pi dama atuma phan sitame si ning sampik lo si la sa do vai ke anatum an sitame enak ni si ni thang sitame jela khalo pen isi ke arnam ahir jo melu si jela khalong lu si sa do vai ke kichwa bang putin na bang sitame aja kong ta doji apen an ta chu thekji apen kamat tha sitame matha plot asom si non che thek long lo klar dak pen kachini ji aphan troxy phaiwe hini tro pho phaiwe troxy ner ke palong humri ignon Nilip MSC constituency ke parlo panjana habar Nihang Karbi Baptist Association ke parlo Mondulia long Ingdeng Thom Kep NKBA Women Seminar lapen kachepati amai Longcha Baptist Church along peman ponji phan tirika Mondulia tom pen sideng pon bom long Nihang Karbi Baptist Association NKBA Monduli pharu isi so se pleng tanglo Women Seminar ningkan esek pen phong nimarli atung akrung ching sai mate seminar ningkan wanga son thak thak si pining le thota Women Seminar peman ponji phan chisik chidang pon bom lo Labangso Women Seminar ke paman ponji ke non ke wangji phai kunir chiklo ni phai ke thompen ni phai throk ar ni an
Panjan Hirhiri area Baptist Fellowship angkang Longchap Baptist Church along Peman Ponpu. Long life Abirta kelangaran on nilin pen part of the no. Nilinon kibang ading lahan no. Longchap Baptist Church non pineng NKB Women Seminar ning thongkep Women Seminar kita lon dia dim si non nilibang lo. Non ada sigdang bom lo. Ada pineng abang pendel hem tipik la pen lang mesel la pen non tangi dog lo. La pen tuwarakung man la pen Longchap Baptist Church agira hemat dung man la pen la NKB Women Seminar kita lon ji la pen non ke bang ji hai kuni ni phai ki thom ben ni phai trok an Labang so mai sekatipi kajalang arnam pen kachingki mithang aphan kachingki kapre kaphan kachingki pothipi en ponsi labang so mai sekaphan arnamalam ke than ponje tournament executive secretary NKBA Reverend Tenson B associate pastor Upper Dokmuka Baptist Church Dr Anderson Dokbi Bethel Baptist Church Sangpi Lebeni Ronghangpi Lapen Upper Dokmuka Baptist Church Sangpi Christina Ronghangpi tumsi mai sek arnamalam than ponpo Upper Dokmuka Baptist Church Sangpi Christina Ronghangpi tumsi mai sek arnamalam than ponpo labang so mai sek kirokar chumate praise and worship team Panjan Hirhiri area Baptist Youth Fellowship atuma hinpen Japonpu Pining labang so mai hut kapre gamonduli pen kibang atuma phanke adona hemalongsi boha thik piponu labang so monduli kado gobya dona phai don thoke braisi do lapen labang so mai ke chak ke pachun pemeji aphan kam pen chenglok tibuk lapen edon pen tangka sita chirung ponsi kisik chedang ponno Labang so mai long kachipate ponjia son ke ningpi ning so kachingki Bible ang deng ning kajibi pen kipu bangkep ase tomo ke than is there chupia tomo bangke thoma se pen chenglok ason kachipate padu ponpu bang so mai phan kachise kachidang phan throk nar kep so se pleng tang lupusi atirikam amondulia pastor lapen nimar lia mai phiatu ma hin pen kachise kachidang alam the nang pachini dun Litum iprera ciklo pensi penengan ikanang pong pencisik pa. Te nang litum la ni marli ame ke chak ji phana tum adon ba nang litum ni marli hoi pen dame kachisik kachirung puyalo ma mante rar kam pen pulona tum kachirap dun ke ni marli tum nitum un ante la pukam kang dat klem pon lo ang parta nitum tibuk sitame seminar fansi budget pon lo la pen nitum adona phai stame la puson si don pen suri thom la pusi chirung pon si la bang so mai ki chak ge phal nilitum pathik pon lo te nang litum la bang so kachirung pen ang parta nang tum kam jam pus tame nang tum dak chirak chitudun bo manang ni mar chitudun lo nilitum la department ke thom pen si cherap chitudun te peneng ke nang litum ke dam tang pen peneng an la ke chak long pon nang litum ning alo lang son nilitum ning arong lo mane ke chak dun long pot ana ma hiu tumi pen aposi nilitum chak dun long lo pusi ning arong lo nilitum kisi ke dang pray 80% ke non tang lo non 20% lak dola kasi non nini thong bong tum kadoge patang epo sirta arnam ahijime lo tum nason ke claim thega pot peneng pendel ke kidam tang aningkan pen mote peneng thin nei alon don nei ason sini tum dak nang le rok pen theglong lasi arpan kwan ding ma la pen arjon kwan ding la bang solam nang khan so pendel arpan ke haro hindia trokewa troksi apit including space ne la pen la kon arjon ke arpan bang ke khut haroisi te la non dak non il tum arja prong di mang ki choju na din puyala ma choju na jumna ta ke te peneng nang tum la alu hi tum han ke kapre pen ke bang tum han ke nang tum hem long si ki chai ma man te kona ne boha ka nang tum ki thik pi son doma boha kentu na don se ke chak ji pa ki thik se kiswana hem ke mondri si kiswana hem ke mondri hini la pen long thong la bahira sabo ahem ki thik Koila mati pen Samson ingti Karbiang long lai Kashmir long prabjin pen Pakistan atum Kashmir long kacharai dada puthak chitarek nangji kali pulote bangso puthak India sarkar ka tengkheng mate operation asai dengnang kok ta haipu Pakistan aphan Rajnath Singh kether Bharat mission lapen POK labangso POK kapajir mi ponalam thailake Pakistan occupied Kashmir pulo Pakistan pen nang kacharai India lo Kashmir long POK mate Pakistan occupied Kashmir nang bilo bangso POK puthak India government a hin pen operation jia sai ke dengpon do kokta hai labangso lam the nangli nili le kaning jelam kali Pakistan adong het ke do Jammu and Kashmir long an
Defense Minister Rajnath Singh palidam si labangso POK puthak klar dak alam thi pangdak ponlo. Defense Minister Rajnath Singh alang lipen Pakistan aphan kapachini ponthu klar dak alam thi lake Pakistan occupied Kashmir longpen Pakistan atum prabjin pen cheterek nangpo. Pakistan Sarkar Kashmir long aron re pen nangkacharai bangso POK aphan terek ponbek po. Bangso POK katerek ponalong chunbek ji athe India rai kom sai khe tuma phan nili ning theklong pota langli ningje. इन मासूम भारतीयों के ऊपर अमानवीय घटनाओं की खबरें सुनाई देती हैं। इन अमानवीय घटनाओं के लिए पाकिस्तान पूरी तरह से जिम्मेदार है और यह मैं चर्चा कर रहा हूं तो 5 ऑक्युपाइड कश्मीर की मैं चर्चा कर रहा हूं। इतिहास गवाह है कि जिन जिन शासकों और राज्यों ने यहां तक कि जिन जिन लोगों ने जनता पर जुल्म किए हैं उन्हें आगे चलकर उसका भुगतान जरूर करना पड़ा है। पाकिस्तान भी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में आज जो अत्याचार का बबूल बो रहा है आने वाले समय में उसके सामने कांटे की ही फसल तैयार मिलेगी, यह मैं बताना चाहता हूं और अपने कृत्यों से वह आम के फल की अपेक्षा कभी नहीं कर सकता है और मुझे पूरा विश्वास। Bonda Defense Minister Bangso Kashmir along POK kapadopon ikpen thang bakbear radaphan areng ke pasu kachenek kaholo puthak kroyon e pusi alangli Kashmir along pen lamthe pangdak pon. Kashmir along kaching thoranat kengkam chengpon bom tanglo. Non hejong pharoket homra trok sikep alakha Kashmir along pen pabe pon dedlo. Defense Minister pen Pakistan aphan sodak pen kapachini pon nile tumake mang pachun pon vekji athe anutina bang phu lapena bang fiatum pen kahemana mang mun dovek binong. Tangte donatum Defense Minister Rajnath Singh alam the malom sopor Kashmir along pen kapachini pon Kashmir aphan aronatang choklim pen India long chiban unvek nangji po alam anutina bang phu bang pita kamathado. बहनों भाइयों का भी उतना ही अधिकार होता है जितना कि दिल्ली और उत्तर प्रदेश जैसे बाकी प्रदेश के लोगों का होता है। हमारे जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल श्री मनोज जी सिन्हा इस जम्मू कश्मीर के विकास में अपनी प्रभावी भूमिका का निर्वाह कर रहे हैं। मैं उन्हें भी अपनी तरफ से बधाई देना चाहता हूं। यहां मैं पाकिस्तान से यह सवाल जरूर पूछना चाहूंगा कि हमारे जिन इलाकों पर उसने अपना अनधिकृत कब्जा जमाया हुआ है वहां के लोगों को उसने कितने अधिकार दे रखे हैं। मानवाधिकार के नाम पर मगरमच्छ के आंसू बहाने वाला पाकिस्तान इन इलाकों के लोगों की कितनी चिंता करते हैं यह आप भी जानते हैं और यह हम भी जानते हैं। National Desk Report Karbi Anglong Lai. Tagde pinya da birta bangki lapan si kang tonilo domi thakmi kardong.